Lawan, je me présente, Saïda Saber, j'ai 23 ans, étudiante en biologie et comédienne. Zulf Lawan, Toufir Ammar, étudiant, j'ai 23 ans. Je suis mannequin et modèle photo, je suis comédien aussi. Est-ce que tu copies les examens? Bon, tu me smour l'album Garana, tu as les réponses. Est-ce que vous kiff kiff? Est-ce que nous faites le même résultat? Voilà, c'est ça. Et toi? Ah, qui est copié? Ah, c'est copié. Malheureusement. Bon, les programmes télévisés que je préfère, c'est les sitcoms, aussi les caméras cachées, et encore les dessins animés. Et toi? Oh, la caméra cachée beaucoup plus. Beaucoup de les feuilletons aussi. Ouais. La liste. شو ولا دوينينو؟ مليح. عجبك؟ مليح. Super. مليح. برافو برافو. Merci. Qui est personnellement un rôle d'un délire dur. Voilà, j'ai jamais interprété ça. Moi, je rêve d'interpréter le rôle d'une maman. C'est pas. C'est la même qui dit. C'est la même qui dit. Voilà. Bon, كاين ما إلا مقرا ماني ودغوفري assainir deux mots, assainir soit forte, assainir quelles que soient les conditions, tu dois toujours avancer dans la vie et tu dois pas reculer. Et si tu as la volonté, ta force sera la mesure de ton désir et vas-y fonce. Voilà, je te casse énergie Manu. Parce que tu dis dire. C'est le même qui dit là. Une chanson kabyle. Bon, j'ai pas une belle voix. Non, je risque pas de chanter. Sinon, il y aura que le public et nous. Comme chanteur, حملة بزاف مع توب. Voilà, مع توب. La chanson est adjou qu'elle s'est mixée. Le temps a donné c'est quoi ta chanson préférée? La meilleure chanson que j'aime les Kenny c'est Un Mouhamouh Kalmas de Londres. C'est Nassim Naz. D'accord. C'est même bien là chaque jour. Kenny mixée تسمى حرام. Genre c'est une chanson qui me touche. أجدين عن كيني خاطر سي توت اون ليست بون لو كان ساعه غاتصي دريمن ادار رينج روفر ادار لا فيلا لا بيسين ادار un dressing plein de vêtements plein de sacs plein de chaussures voilà c'est le rêve de toutes les filles je pense et toi كان ساعه دريمن ادخل على سيتياسيون ايماني voilà oui c'est ce que j'ai dit mais Kenny donc voilà على سيتياسيون ايماني tu vas te marier ouais évidemment bien sûr حسبك متزوج دار si يعني ça dépend pas de moi genre il doit y avoir un qui va me demander ah تزوج d'accord. Bon, un nouvel comédien, il est tout près de moi. Pour ne pas mentir, ils étaient tous près de moi. Ils m'ont tous aidé, ils m'ont tous gâté. J'étais vraiment la chouchou de l'équipe. Et beaucoup plus le réalisateur. C'était mon deuxième papa. La chaîne Goristo, oui. Et toi? jamais حرقه لاش والله je respecte والله toujours Bon, ماشي تحرق la chaîne, mais je suis active. Genre, ما إلا ولا يذبوها لي قيم تقوم كانيس il n'a pas bougé, donc moi je suis active. يستيولي وتزالاش تحرق la chaîne. استني ضحرك تحرق خاطي genre je lui donne la chance de bouger. S'il bouge pas, je le ferai. Voilà, tout simplement. لا Qu'est-ce que je faisais? Ah. Les bêtises que je fais lorsque j'étais petite, c'est تشاري غيشتي ماما باش تخيض اشتري بوبيتيو. Et toi? bah تصل les bêtises par exemple je خدمه beaucoup plus سمينا زدايت درت alors
لا سونات ني خامن ما لو لا سيست كلي كاين واحد صوني راسنا كخا هاني تسكير راهي كلي كاين ريان افير صوني راسنا كخا الله سكر عطني ديك محاني Arjo, en parlant de ça, je me rappelle une chose. Une fois, j'étais petite, mais moyenne de taille. Il y avait un peu plus petit que moi. Genre, il demandait de sonner. Il demandait de sonner ça paraît roule. Alors que c'est moi qui l'avais fait. Voilà, en parlant de ça, Miktartek. Pour mon mari, je te dirais, tu dois prendre soin de moi parce que je suis une fille très sensible et j'aimerais bien être gâtée. Voilà, c'est tout normalement. Sinon, le reste, tu le sauras après. Voilà. J'ai pas envie de te choquer dès maintenant. Voilà, sinon, tu dois comprendre dès maintenant. Voilà. C'est un type trop énervé, mais à la base, trop calme. Voilà. Parce que je le connais, on est de bons amis. Elle doit comprendre. Voilà. Elle reste femme. Inch'Allah. ضربي plusieurs fois. دي لا صالتي دي. لا تبريبا ليكسبوزي ولا غتغنديها. مي دو فات شخص في فخ غالا. اي خاص الناس غندير. لا ضربي. انك تضراي d'ailleurs c'est presque le même cas. تضراي دي لونفيل تسمدا كلتي وتغني غاو تفوا 3 فيلمي دابري كشمد لي زيتيديون سي فير. تخدي على يدك كي غاسنت سعرور دونك je les ai pas vus. Après مثل ولا نحشامه. Voilà. وي كاين يجي فيت الماكسيموم من الجنازات باسكو يتعطى فيه الفوري ستما تقيم داك ليكيب تما تهضرهم الله عرفتي فيت الماكسيموم من الجنازات وي يمكن يتعطى فيه مليح الفورير مي تما نقول غير البروف نغاشو يتعطى فيه الفورير مي تسيلي تصاغ كتم دوكا لي واش بي با م كونترولي تصاغ فوالا الجنازات صح plusieurs fois là plusieurs fois surtout ما لعبه بالون ديال الستاد كي تشاف tout le monde لعبه غارديان toujours تشاف غير مي نورمال سي كاد نورمال كاين اللي ما صرا والو بون كي فراي ديجا تما القهوه داير فغاتي لا فاك ابري دا فريت القهوه لانسي كيفني دغلي دان سول كو غلي ابري زلن دوك غوريس نقاولش شويه غن كاين جافي غرافمون مال وي ضري plusieurs fois chaque fois ما ظهرت حنوش الا قد سيولا داود سيولا ساخا شنو فالاش كني ديني ضي مالوريزمون Voilà, qui est verrouillé plusieurs fois parce que généralement c'est les trous de mémoire. Je ne sais pas si c'est un véritable problème ou c'est juste comme ça. Je suis obligée de voir tout ce qu'il y a des حانوت تاني باش نمكثر باش نروح غدا. صافي ما تولد كلش. Oui. Mieux que toi. تسول ديما ماي. ضاعت بورتا سيولا شي دنيا ضي. نعرف ثلاثة dernièrement كان لي سواري رمضان بروغرامي انا حنشطح ياكل يوم فعلا سيتي بريفين حنشطح ياكل من بعد نيك زويره وفاتني تصل في الليل ولا دابا سي فان تصل في الليل افري ما تغرد على الفير جون سي لا معليش ضرب الناح par contre كاين خاطي نو شحال Si je danse, mais je suis pas une vraie pro. Genre, je connais pas vraiment danser. Hein. Je danse comme une Kabyle, mais aka. القيسي وكان. فوالا إذا قالوا ديني يعطيكم الصحة ميرسي بور لانفيتاسيون وني يعطيكم الصحة وكل ليكيب كيلان ذاكيني وني صحة رمضان نون صحة العيد نون بيان سور وفوالا دونك ان شاء الله الا جديد ابار ان شاء الله رمضان ان شاء الله سي كو جو في انتربريتي ان رول دون ان نوفو كليب فوالا ان شاء الله وني عجب فوالا ان شاء الله اللي خفيف في اللون بيان سور فوالا نساعد الاسلام لا فامينو سني ريميرسي بور لونكوراجمون وكذا غير تابع سني نعطيكم الصحه ميرسي اتوا كاينه وندينا صحه رمضان ون والعيد مربوح ان شاء الله
او ندي نغض غنمي لا استعمل حاجه تقول نون نغض تقول لا غنون il faut pas hésiter il faut pas se dire بلي que je suis incapable si tu as la volonté j'ai toujours dit بلي que tu vas y arriver il faut se dire que j'arrive je vais y arriver parce que tout simplement moi j'étais une vraie je ne croyais pas en mes capacités je me disais non je vais pas y arriver j'avais le rêve d'être une actrice depuis l'enfance mais malheureusement je ne croyais pas en moi je ne faisais rien pour mes rêves mais depuis que j'ai lu un livre The Way to Success الطريق إلى النجاح j'ai réalisé que tout est réalisable il suffit qu'il soit il suffit qu'il soit votre rêve logique il est réalisable donc si vous avez la volonté allez-y Ouais. هذا صح. N'hésitez pas à réaliser vos rêves. Et mais là تعجبونا la vidéo ياكي n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, voilà. des encouragements, Voilà. trop de vues, partage. كيتو رفتيني كي هدو يا راه بدا السخان نعم مشي الوقت امشي ماشي ذا الوقت مازالنا مزيته سعيده مازال نغم الزياف الحوار 30 سنه ياك نزيد ساعه لي مويان الرفا ديما تعيشها الميتسوريت ديكوفرت بلو استعداد لي مويان الا ستوني استعداد غيدك يخني غام ديك هذا ساعه لي مويان جي تخمر هذا هو كلش هذا ساعه كما تخدمها ياك بتفع العقل اللي غيدك 7 هذا رجوع ثوره انكور شحال بيش تبغيضي ارجوي ايميلو كوفري غاره غادي تقادر واحد بيدي